thlir tu le ngai thatu zong zong te chi bai le vekule August ni sang ni somni panga ania tuntuma po hian khawvel buai na chanchin thar lang sar zual kan ngai thlo le do nani US President Donald Trump chuan Russia President hlui le tuna Deputy Chairman of Russian Federation Security Council Dmitry Medvedev an chaman Ukraine do na ti top tura aturna Russia in ngai poi molova Ukraine ala be chun jom zel le in do ti top zonga remna le muan na kong zonga in ka hai nei angai saklo ema wanga ni somnga tangin ni som chunga Ukraine do na ati topa in rena tura in biak na azon lo chuan na sajokin sheka shem aniang ti thu top ape chu chang le tin Russia chu Israel le Iran anilova Russia chuan Soviet Union hun laya nuclear ral thom tam takane ani atia chamathil phut na ang chu invauna inti thaina le indo tura in chawla thilani tia exa aziak chu chang le tin hetiang tong kam deng khong hi angai num lova tong kam chu atakin azui du in nule ane fauchina wangin nuclear bomb phurtui hnuailong pahnih te chu anom huna tanga tolchuna atu lang taka che suak thei turin thupe ka chu angal thua soi he thui khawvel media sang in anjiak ngal chuai mai ani khoilaya nuclear bomb missile phur submarine nge che chuak ngal tura ti le khoimun nge anom tiero asoi chiang lo bokani Dmitry Medvedev le Donald Trump hi social media aloin khak dunin aloin ba dun zau to thina engi molai khan Dmitry Medvedev hian Iran hena nuclear ral thom pek an shelo ti social media tanga soipo chaman lo hriat vele angai dan ani lo na samaya American pasho sang na jet phung lung le hlau nei lo hau lo ka hluman tuma an beng thi zoi ka ani lai po in ama veng tu secret service ten ama sahimnan kwangkwa human silanga an lia khu tlat lai po in kunin akal thatu me ulova atu soi ngai thlak tum sang tam tak te chu kutum hum sekhum chungin American pa takin chibai bukin alawai liam chok ani kha Donald Trump hian Dmitry Medvedev thu soi hi ala thu tak thei le a mani lokpo Trump chuan Dmitry Medvedev thu soi hi social media kalo muwa thu tak aniem asoi ngeyem zron sei fiero se ti in abau cher mai ni kha US President Tunlai ro room le pa zet mai communist ram kum som sari chuang lo ni to Soviet Union USSR vau zama vau dai tua pu Ronald Reagan ngei kha alron khum dai mai om mange ati thei tarum rum mai Bible le tunai khawvel in lum le dan vel ngun taka thira lo zir tu te dan chuan khawvel man lai hi ama le ama in ti chevek turin ain bo chai mek ni in alang thei ta ni iding lamin Bible kingla iveila khawvel chanchin bu te humro anlo ti kha sarengin khawvel mar phu se thiam tura men kan ti zau deuh angai ta ani Dmitry Medvedev le Donald Trump hi an thu ain ba ro zau to thina ram shroi tu pahni khallekin Indopui chu an chu atir fo mai Indopui pathum na po hi meisin wa cha mei pui asiam hnu athiangin ram shroi tu pahni te in ngur chur fo wang hian thil poina satak sing fa tan asiam thiangin khawvel chiat rumna thil hi an siam pal thei thina ni Tunlai thilom zia Harmagedon in do na le Euphrates river kang chat ain zomem ni Bible a choni lovin Muslim zol nei Muhammad apoin Euphrates lui kang chat thu alo shil lok tlat mai Tunlai khawvel bengver tu lar zual zinga Iraq Syria rama lui pui luang ruwa Bible a po Genesis bung ni chang li le thupuan bung som paruk chang som pahnia tanga som pasaria chiang taka ziak Euphrates lui pui akang cha mek thule akam san khomwala khopui kulro pui tak nei niom le puk chi bayom zelatana man thin niom takan hu chuatel thu chu ani Euphrates lui pui chuan tunma kum sang bitam liam ta le pathian in le van asiam hnuwa eden huan moi le nuam tak asiam dan te Bible in min shil chung changa hun pai mo tak luain mishing masa adam ale evi te hun lai mai chau ni lovin khawvel mishing masa ho chen naram Mesopotamia Empire
civilization era huna Tunlai li achang poimo hlea chuti rualin Isu Krista local le hun maloka khawvela har sana na men lo lom dona chuan Euphrates river lui pui hian mun alwa thukin apoimo hle don ani Harmagedon mizoten Harmagedon kan ti Indopui Rapthlak berlo chua dona phei chuan Euphrates lui pui chu kang chat turin shillo kani Christian te thurin Bible a choni lovin Muslim zol nei Muhammad ngei point Euphrates lui pui kang chat tur hi alo soilo ka wangin Christian tele Muslim Islam ho te chuan an beng ver zualin Euphrates river lui kang chat mek chuan kan beng dar a khong ring bik hle ani Newsweek ni som thum le pakhat thlanga sang ni som ni le pani chuak chanchin bu chuan Euphrates lui kang chata khopui hlui kum sang thum le zalia upa le tablet za chuang thil hlui lai chuak tu ten an mu thu ziakin thalak atar lang nualani heng thil hlui mu chuak tu te hi German le Kurdish nam Archaeology san nia Mitarim Empire Tunlai Bronze Age Tunlai thil te hi University of Freiburg Germany a zirchianani atiani hetiang thil hlui mu chua thu hian khawvel abar khai hle ani The archaeologists chanchin bu chuan February nili sangni somni le pathum khan Euphrates lui pui kang chat a khomwal lo langa chuan thil hlui lai chuaka zir tu ten kum sang thum le zalia upa khopui ram to le kul le puk ti bayom zelanga man niom tak mu chua lai chua thu aziaka hetianga Euphrates lui pui kang chat muna khopui hlui lan tran thu hi al monitor ogas ni somni le pasari sang ni somni le pani chanchin bu chu antar langin Euphrates dam lek pakhat Syria chaklam Rakha province Byzantine civilization su nu niom tak mu chuania hei hi Rakha le Aleppo ko inkara omani atiani Abdul Razak al Aliawai archaeologist chuan history thilkal to mun ruka hmuni in Sumeria era Akhadia Assyria Greek Byzantine atanga Islamic era poimo zia atar langani atiani Muslim zol neiro puiber le nung beranti Prophet Muhammad chuan Euphrates lui kang cha huna khawvel to panhai toang Euphrates lui pui kang chata chuan rangka chak tlang alo manga chumin chu chuan chuti hunlaya mi te chu anin do chiamin anin beyanga mishing hun thuma thena hun khat chau andam chuakang then khata chuan za som kwale pakua anthiva kang tia da ani chung ro rangka chak chu lak tur anilo atini in Sahid Bukhari Sahid Muslim a ziakani Euphrates luya chuan Gold Mountain alo omang ti in Sunan Abi Dawud chuan a soibokani Euphrates river lui pui chu khawvela namfing masa Sumer Mesopotamia Empire Babylon Assyria Egypt Persian Empire Roman hote huna anlo chorchang kayemem to ani Battle of Karbala Euphrates lui kama Indona mingthang taka chuan Imam Hussein te chung kwa po martarin anthiani Muslim sakhole khabuthiang hlim Quran chuan Euphrates Nile Stayhan le Joyhan lui te chu vanram nena inzom na nei ni in ansoya Euphrates lui hi khawvel ram sang sanga lui lian dang te ain a mingthang bi kriawa hei hi Bible le Muslim zol nei temek point an lo shil fak thin wang ni in alang kum sang li BC Tunlai dai to tangin mishing ten sum don na mason na le bu le bal le thlai chin na tan an lo chor tangkai to thin ani Mesopotamia Empire a phei chuan Tigris lui le Euphrates lui in kar phei chu ram thabik tia vuani Euphrates lui chu kilometer sang ni jasari somriata seini in square miles noi khat sing kwale sang thuma zau phai kuamina khulu amayani Seal Road Trade Route anti 14 Tunlaya China Ramin Road and Belt Initiative tia Ramsom Lija Chunpoa Sumdona Tura Kongpui an Sialmekna po apoimo phalhe ani Euphrates lui kama chuan Babelin sang te chu mishing masa ten ro pui takin an lodin to ani athuk zong hi fit somthum le pani le fit za somli le pariatin karani antiani Kumedi sang khajan hi somnga palia tanga sang khajathum somni le pali inkar Middle Age anti huna khan
Venetian khawvel Marco Polo te point an lo zo to ni in an soi khawvel sikle sa le hun bi in thlak dang lam na salutuk to wangin khawvela luipui te chu an kang chat me ka tun mang lo takin an kam na sa hle ani UN expert le environmentalist ho te chuan khawvela luipui kang chat le tuitle mek chan chu mishing ten thingle mau kan ti cherem na satwang te le kol pheta siam na kan man na satwang te ni nan soi Euphrates luipui luan na Iraq rama phei chuan kumsang khajakwa somrial le pali chowa President Saddam Hussein Khan military thilwangin thingle mau ati chereu na salheya Gulf War pakhat na le panhi na wangte in nasatakin Middle East ram Iraq Syria le Turkey ya lui tuite an kang chatani anti ani Euphrates lui fin tu Turkey ramatanga lui then khachu Anatolia project anti mai mangin kumsang khajakwa somnga le panga atangin tui khwa somni panhi le power plant som pakwa siamani tin Iraq rama haditha dam anti Syria ram ria siam chuan Iraq rama electricity za somthum pe thein za somthum le panga zetin tui asiam sakti ani Syria ram bi ka kumsang ni le paruka tangin Euphrates lui hi akang chatana chumi wangin kun hathok tu farmers tam tak chu khopuya an pem lu pha to ani kumsang ni somlia chuan Euphrates lui pui hi akang chatin khoro hle turin an chu tani hetenga Euphrates lui lokang chat chhotamai hi Bible thupuan lok ngai ven tu tele scientist chuan an ngai ven hleya abikin Krista local le na ngak hlel tu Christian te phei chuan khawvel to phunemo Harmagedon Indopui Rapthlak lo in tran na tura thil lo om mek le Daniel le thupuan bu a ti triau tu te nom ti lo lan na tur le naw ve tran tirna bul in mung chho tran mek na an ngai pha me kani zan hi aral lek lek to a khuwa war don ta tiang khan tunlai thilom zia ngai vena muthu te tho har ahun ta e Antichrist alo lang tran da mayam ni zol nei Jeremiah shillok na chuan atui te kangin aro zawa milim teram anisia milim te chu anat chila ti ania heta shillok nai ro hi chu tunlaya Euphrates lui kang chat soina ni na lang lo kumzanga somthum le pakwa BC a Persia laram chaktak Medo Persian tangdun chuan Babylon laram ro pui chu Persia lal King Cyrus san runin atuklom ta chu zol nei Daniela bunga chang somthum atanga somthum le pakhata asoi hi ani King Cyrus san relo te chunga khawvela laram ro pui Babylon atuklom mai thei hi ahun line mi makti atling Persia lal King Cyrus sian Assyrian laram chu ne photin kum zarukle som pani BC a Nineveh khopui ala Median hoten zomin BC zanga somthum le pakua Babylon lalram nein aop zuyani Babylon hoten Assyria ram churunin anlo op to ani thupuan bung som paruk chang som pania chuan shillok na kan hmuwa tunlaya Euphrates lui lo kang chat nen me belin pathian thinur na berbu lowam dan tur le hei hi Armageddon Indopui Rapthlak lo in tran mek na ni tura mitam takin an ngai pha ta ni tin a paruk na chuan a berbu chu tuipui Euphrates a chuan a leibua ti chuan ni chuan lama tanga lal local tur te tan kong chu peisa alo ni theinan tui chu akang chatta tin Isua chuan hununga thillo thleng tur chu chung ni chu shom na ni ani don sia chu tianga na sa reng chu pathian siam leilung pian tirata tun thlengin alom ngai lova engtika ma aom le to heklowang ti in alo shillo kani Israel beitura local tur le Armageddon Indopui ti chuak tur hi zol nei Ezekiel abung somthum le pariat le thupuan bung som ni chang saria tanga chang ria thuwa soi megok le gok hi ni in an soya hei hi mi then khat chuan chaklam le marlam tia a soi wangin China le Russia tangkop mek te hi ni in an nga yani tunlai in China le Russia chu Ukraine Indopui le Taiwan chungchang wangte le US le NATO ram wangte in tunma ayana sajokin politics military le economic thila in kung kaina thajok nein UN Security Council le khawvel ma antang dun tlat zela Chinese President Xi Jinping le
Russian President Vladimir Putin te chuan in remna thlung ziak felin kanin thian thatna le in kung kaina chu top chin nei lo ani atin khawvel ma an puangin an soilang photo thina ni Harmagedon Indopui Rapthlak tak lo thlenna turin Euphrates luipui chu akang chat don ti Bible in min sila Bible lo hril lok na te chu pathian hun biru atang zelin khawvela alo thlen dik thina wangin sipai rual noi tam tak te chuan ol sam taka rale lam an kai thoi thina turin Euphrates lui chu ala kang chat vek don ani ma se chu mi hun chu ti du da na na satak top don ati ania tundin hmana chuan Bible soyangin tribulation chu ala thleng ri lo ani ring tu te tan lo thlapan le mangan chiam tur ani love chuti rualin amen local te chelal pa isu ti thei tura kanin pele buat sai angai to ani ahun le ni chu pa cholo chuan tu main kan thra si lo chanchin tha hi nam zong zong hne na shil masak turani Israel boina chanchin thar lo ngai thlak chun zom le teang Lebanona Hezbollah firfiak polin Israel marlama air traffic control base an be nuwa Israel sipai chuan Hezbollah chu an laka indona puana avau Israel sipai te chuan Iran thlop Hezbollah hian Mount Merona an base chu an ka futi an soya mase backup system te an man veka wangin air defense lam ero anghong tello Israel sipai thi le hliam anum lova mase an structure te ero achina sa hle Israel le Hamas in dona thleng meka Hezbollah in Israel alo bei vena tun tum hi poi khoina atlen na satbel tum ni in an tar langani Israel military chief of staff Lieutenant Colonel Harji Halevi chuan sipai changna manga Hamas thurwal pui Hezbollah nor na chu na sataka kalpui angai ti soin hei hian omzia om lo ani chuan indona dangpo anma chon mai angai don ni na soi Israel Prime Minister point Hamas an be mek na tang chuan Hezbollah chu injir tura an du thua soya Hezbollah chuan Tunlai Hamas chunga thil thlenga tang hian injir se ka duani firfiak hi tu ma khoi thiang lo anom lo ti in a cabinet te ma asoyani Pathiani Khan US Secretary of State Anthony Blinken chuan Qatar le Jordan ram shwai tu te muin Gaza Strip din munte asoi puya Israel le Hamas in dona thleng mek chu hundanga adar zel lo na tura malak dan turte an soi hobani Blinken hian UAE Saudi Arabia Israel West Bank le Egypt te po tlo le atum bokani Hezbollah chuan Israel military base an be chu Lebanon khopui Beiruta Israel sipaiten Hamas deputy leader antha awanga an chan let nabul channa ni ti soin beichin zom zelpo an latum ti an lo soi to ani Israel army te chuan northern Gaza Strip Hamas command structure chu an ti chet vek to thuan soi army thu puang tu Daniel Hagari chuan Palestinian militant te chu commander nei to lovin an chezeu to choti na soi bokani Israel chuan North Gaza militant sangriat chuang atilhum tin a soi boka Israel Defense Force te chuan tuna chuan South le Central Gaza a Hamas te noi chimi chu an thurbing toang atibok indona chuan nuwa Israel chuan mi singni le sangni chuang atilhum to ni in Hamas run Health Ministry chuan asoya karkal ta in ni ringot khan nuna chan mi za som ni anom atibokani Gaza chu noi chiatin om na salheya mi pui mak ta doi ni point pathum zinga tamber te chuan chenna tur mu mal an nei lo me kani Israel in Gaza arun chan hi October ni sari sang hi som ni le pathum khan Hamas ral thuam kengtena Israel beya mi sang khal le zan hi chuang tiluma mitang zan hi som li vel an train wang ania tang in thleng tona mi za som ni velero an chua thung Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Israel chuan Hamas noi chimi campaign chu an chunjom zelanga mitang te chan chua tum zel bokin Gaza chu Israel tana hlaoma om to ngai lo wang atiani nena fam kim kan chanma chuan thil dang eng kim kan hnol riang ti in Netanyahu chuan thu chu asiama tar langani karkal ta in rin ni khan Hezbollah te chuan northern Israel rocket mangin an kap thunga chu karkal ta tirlama Beirut khopuya Hamas top official Israel tena antha chanlet na tin an soi Hamas ho tulok sale al aruri chu Lebanese capital ti hluminoma Israel te ti ninge ya ngai ani
Iran thlo Hezbollah te chuan Israel kanan rocket somruk le panhni an man thu soin Merona air traffic control base chu atichia antia Israel thung chuan Lebanon atangin rocket somli in aka thu soin an changle tin an soibok Myanmar sipai sarkar chuan ethnic armed group intel khom tena China nena inrina mar chaklama ramrin haya khopui poimo tak chu an lak hnuwa asipai te ahnu kir thu asoi chiang ani Three Brother Alliance te chuan January nili khan lau kain khopui an thununa Myanmar sipai te chuan an ral thuam te kalsana khopui an chu asane ro rem ti sakan nia Alliance te hian ral thuam thanhem tak an nei belani lau kang hi Kozang Self Administration Zone capital ni in Myanmar marlam san state a omania Three Brother Alliance a hian Myanmar National Democratic Alliance Army Tang National Liberation Army le Arakan Army te antela MNDAA big hi ethnic Chinese kokang minority te military force ani lau kang la ka ophi October ni som ni le pasaria be pui an thla ka tanga until tumber ni sa ani bok Myanmar sarkar thu puang tu Major General Zomin Tun chuan pro army website Popular News Journal nena thil thui tak thlirin sipai chung te le sipai te himna tur te ngai tuin local commander te chuan lau kang chu rausan anrem ti ani tina soi thutluk na siam ani na Myanmar chuan China nena inlai chin na po angai tu atel atipoka lau kang hi China nena inrina bulmaya ania China chuan Myanmar sipai le ethnic alliance te nen inzom na thatak anei vevea indona top theinan ma po alabokani nilai ni kalta khan artillery cell ka chua chu chain ram chunga tlaka wangin China chuna soi sela Major General Zomin Tun chuan artillery cell chu alliance te ka chu ani in mase sipai te tianga an puna chan chu China nena inlai china chia se an du wang ati ani Three Brother Alliance te chuan karkalta zirtom ni khan thu chua siamin Kokang region pum chu military council free area antibok Myanmar sipai sang ni zathum somria le pakwalai brigadier barugle an chung kwa tenen vekin pe in hun him zo ka thiar ngal an ni ti in an tar lang boka an huloka social media video clip ti chu ani in sipai le an chung te chu vehicle sang sanga an phurlai ti chu ania atamber te chu lasio san nei northern region capital a phuran nia inrem na an siamangin heng sipai te hi thon ho an ni don ani lau kain khopui lak sakhi alliance na Myanmar sipai laka ne na an chan lian ber ani boka Myanmar sarkar chu ram chung hun sang sanga helna na satak amachon meka wangin atal buai hle to ngai ani bokani ethnic arm organization te hian kum som tam autonomy lian zok an lo ngiat to ani February sang ni som ni le pakhata army tena civilian sarkar Aung San Suu Kyi kai suai an pei thla ka tang khan Myanmar civil war chuakin anasatial tiela Three Brother Alliance te hian san state pon lama Myanmar sipai te beisel antum donem ala chiang lova mase sipai ro rela pai thla ka ni theinan chuan beisel anloin tiam to thungani Alliance tena antum ber chu military rule pai thla ka helai belvela organized criminal enterprise turu tak nuai chimi ni in abik takin Chinese investor tena local Myanmar warlords te thopuya cyber scam operation turu tak an kalpui ti topte ania chung ti na hun pui chu lau kang ni in heng thilai nam hnoi mitam tak Tunlai alliance te chuan China hne na an hlan to ani MNDAA te che lak na hi kokang self administered zone thunun an tum na ni bokin Myanmar sipai te thlop kokang group te chu an nor chuak bokani Peng Deren MNDAA commander chuan sipai hun zani somnga thunun to in China nena in ponaram rika na panga an thunwa ya om to ti in kum thar thu cha asoya alo soi to boka cyber scam center zathum chuang dap to in henga in nam noi Chinese kwale tui singli chuang thon ho ani to atibok February sang ni som ni le pakhata Aung San Suu Kyi civilian sarkar pai thla ka ni khan thupe ken ko na na an man chu tharumania pro democracy politician tam tak lungin an khung zinga Suu Kyi ngei potelin chu mai ba ka lungoi lo na lan tir tu tilaka tharum na satakin an mang bokani sipai sarkar pian hnuwa civilian le pro democracy activist sangli chuang in nun na an chan pha towa lungina khung mek sing ni chuang anom ti in
advocacy group te chuan an soya UN chuan ral tlan maktaduai khat point pasari vel anom ti bokin sipai sarkar du lo na lian tak wangin Myanmar ram chu abuai me kani tunma jong kha chuan su chi kai shuai na in pro democracy movement bo tharum tho na tel lova nei thin ania tuna ero pro democracy movement chuan su chian model chu nolin helpol anin din ve ta thunga hello sa to tenen ennik rebel tenen tang hovin ma an la suita a chu sipai sarkarin an be se hau lo ani bokani